Rongkhang konstituensi along kongres sesong tumpen mekang nipon. Votat langsung along ihu memotor kacingkoi. All Assam Midday Meal Cook and Worker Helper Association Karbi Anglong District Committee atumpen mekang ni. Hamran along kither ke hapen lak isira phoke batangka ke hangke paru humalam ki kekla. KSA Jameson aro tumpen si yamapan laboy kipi. APHLC atumpen perang kami ke papon. Aruni Phai Phawani Rongkhang konstituensi along kongres asong atum mekang ni. Me along penangan BJP klembang atum kongres along Cepaudon. Me along Abarim IM Singh Teron, Agustin Inghi, Jubindro Ronghang, Lasonsi ASDC Penta Ramsing Ronghang ta Chetongdon. Nona phai ke BJP apan kachesong jiapan kongres lapen ASDC atum ke chelang petsi MSC kangwa chedandun poputa me along lamte cepak langpon. Utalang sopen Khosing Teron report Malong News. Isi ke presiden mai dengdet kan ini an ikrin arkep lo. Nasi almost sirkep Mondol Congress extended meeting June ko raket komatarikan kan ceng lok ini kidisi dak extended Mondol Congress extended kidisi meeting asal sopi thak bukai ta chitre kan jimu aru ini ngarong mang bohlo je kita dak ASDC Central Committee kan ceng lok langkung tegen namo kuda ya kita di mana asome lo chitre sinon ke bang ji bang kelitum dak almost sirkep ang bong pen Tangrung peten troksi panar kep posisi itu meningkat. Corlotang teh nalitum lanon rolling bomb BJP government tumba nalitum kongres ai atum ben PC puji. Mesen boma puji hinu boma puji. Mesen bude pan non rada atum han pan ador kesu penamare brelo kente. Apane non bosu ador kesu itu cuci ni nali ta cuci ni no. Ma benda ketak lidang itu non eglong lo. Je alang hitung kali pacubai, ratan ka pacubai. Ini tu kongres bangsak le long sekat kongresan kongres. Tante kedamtang kornar ke ban di prime minister ke lang karbian long penaan asong atum bangke ucap ke kisi domda nang tum kongresan dan kisi domda. Ili tu mata ke prime minister ke lang ke ni oni busumat kalau aku kini kini Abirta misen man fokus kalau je karbian lo ni anai ada dalam lah di kuku bukan bukan ison bak pangdakang di kusi ke intelo sudah so along intelo ke prime minister kita hente ke tak di market. Votat langsung along ihum begon naragari kacingkoi. Aruni Phai Phawani labang so aku pai kelang no phopon lo. Kacingkoi along pen monit kiti ke jang velang. Bonta gari ke bega bang ahiring tangrak pen areng sonang lo pusi bertarit dolong. Nonomat kacingkoi gari pan votat langsung rai kom sai khia tum pen si chepar dengpon. Kacingkoi gari ke pang thega phai lake AS01 AM 8184 henlo. Votat langsung pen Khosing Teron report Malong News. Aruni Phai Arni All Assam Midday Meal Cook Come Worker Association atumpen Karbi Anglong Committee pen mekang nipon. Labang some bitung reng thama constituency dongka muka malong sipadapon. Melong pharu Charlie Hemalong an kitun klembang atum chetongdon. AAMMCWA tiripia hinpen Krishnona thalapen dharma konta gogoy atum chetongdon. CEM MP MLA pen chenglok atum apanta chopapon bonta saidu ajoksi na chetong dunong lejalo pusi patir pia tum pen lamte chaklangpon. Mealong jasemet Charlie Hemalong an kitundun atum akisung aputhak si kachengwai RDP pon. Lapen la soputhak tiripia atum Assam Sarkar pen ta chingki bomlo pusi mealong lamte chaklangpon benti. Nijangkar bianglong pen long TB report Malong News.
কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হয় আজি 13টা বছৰত ভৰি দিলে তো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো নেকি আমাৰ যোৱা আলোচনাত 25 মাৰ্চত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত জনাম কিন্তু আজি এটা মাহ উকলি গ'ল আজিলৈকে জনোৱা নাই গতিকে মামাইতো আমাক ভাগিনীয়ে ক্ষেত্ৰক চকু মেলি চাব বুলি আমি আশা নকৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি আমাক মৰম কৰে মাত্ৰ 900 টকাহে দিয়ে আৰু অসম চৰকাৰো মৰম কৰে মাত্ৰ 600 টকা দিয়ে আৰু কিমান দিন আমি এনেকৈ থাকিম কিন্তু 1,18,998 গৰাকী আমি কঁকালত পাঙলি বান্ধিছোঁ অতি সোনকালে আমি দিছপুৰ ঘেৰাও কৰিম আৰু খুব সোনকালে আমি দিছপুৰ ঘেৰাও কৰি আমি দিছপুৰৰ ৰাস্তা ঘাইপথ আমি বন্ধ কৰি দিম আৰু তাৰ জগৰীয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মানে আমাৰ মাননীয় মামা আমাৰ মৰমৰ মামাই নিজে জগৰীয়া হ'ব এইটোৱে আমাৰ কথা Nilitum non pini ka chitong ke lumbajong pen tanang chitong la pen ke lumbajong nang chitong dun lo la pen bukaja nang chitong dun lo la pen amribong nang chitong dun lo la pen socheng ta do lo la pen ke re chingthong ta do lo la pen ke nilip ta do lo la pen ka ko isi do lang la puke hauraghat ta do lo la pen ke samelang so mipi a blok tin ta nang chitong dun lo sita nilitum bang kadok ko nang chitang dun sta adhok president secretary nang chitong dun lo mate ilong pen i huma gari ke nang chitong dun lo tang tik pini la bang so melong ko an mulu pini la so mai long pini nitum ke chopha teng pulote pine pharo truck bag donai pisi pusita la an so se akele ta do bon sita nili bang la an Moromi enterprise phan odlang no pang thek thea tumpen tangka kyang sai ka chongda bang phua phan areng ki pasutekang adaya we pin sai ka chongda dun chora bang phua phan koktan si ki saptekang labang solam ki klang lake aruni phai phawani ani kang sam por phai chokra chitima pormalom areng ki suduna bang phu rupon rong hang labang solam ki klang lake nijang kar bianglong hamren arong supi arlo hamren police station pen tebok het rongkar biarong along haladak Moromi enterprise tumpen towar selam ponpom lason odlang nualam ki klang pot kar bilo charlie asong ahin penta sodak pin rempom hamren hawar ki papi hubadim lason kaching thoramo ki klemalong kether ke doke ningduk lopusi kar bilo charlie asong pen prosanto ingti la pen thimuthi rong pia tumpen pherangkia theng no lamthej paklang pon hamren pen rustomik ti report Malong news Jang lam trabe ti umbang la ko cium pen api nut bang lo Hasin bang lo la pen pi nang pur bak li ne bang hor kang rem ni tin lo chilai mang ni ti ko bom lo an pra bang arje man nang theng der la yo asan nang theng der lo an pra bang thatiar man nang theng lo phia ko pai ne ba thot phur lo nang patik kung nang der lo nang pulong e poisa ko nang tega man kang ke ma pu o ni poisa ben lo thang ni chini pulam lo fe malik man to lo bang pa pu ni chini man to ne bang ko jong se malik man thana der la ta nang thom thei puti pula sung sang pukang mate ni chini lo malik man to ne bang la na lo pula so thak don pula ne phang patik kung nang der ong nang tukung nang der lo pra bang ko kang che ko nang ko kang che lo rular lo pan jang chulai pon lo dam pu nge Johan chini ne ma chini awa ma hai che phung ma ti chini pana kan thu lo ke claim ke sare soy pining we ma pining adi ma placement ke placement da rong ka bi Pini hamren arong supi along isi ningduk meme mate phire meme alang ki kekla madangala pulo dun ladak hamren rong supi rong ka bi kera matawar amsilam ayana Moromi enterprise pen towar kam ki claim bom along aldak bait por phai trok ra chiti ma por bang the tum hadak damamat hadak labor tum phan areng hu paso kan ke ther ke happen si rang tum phan kokang tan la chon si bikyang lo lasi itum hamren rong supia long non ke pa phi hub lang non kaching thura sai jo parni si itum chithi bur ke claim nai ya por lang ason kaching thura war sai tum non nakili nai ya por lang si dak non to war na bonai bom along la dak hamren rong supia dum het along la puson alan ki nang ke dokani tum kar bilo charlie asong hin pen akang sining duk chipilo la pena bangke nitum la bang so media hin pen kapachini kang tung bang la pulo la puson otlang nu acho claim itu non apor ladak mon sam ke donang ya por si ladak lason suluk sodak mate ke ther ke hapen tangka yo ini mate tu
metang jongjung ale phan pusinil tumpui athe non piniarni ladak bangke panar arji ding pik pesa me lasona lang kinar julong lelang lasi lapuson otlang no kachokle matum han ke bang jok tum ha samil tum kar bilochar lia song pen bang sodak pen pin rem lo lapen ke jitu authority law and order tum han kachuning re bang lapulo lapuson otlang no tum han prabjin pen net ingnang si arona teng pen ing signing pusi Kedam tang ni thoma prang di Pualong Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangari deng ing deng keb la pen kresia tumapan karbi MIL kitab ing tupon. Halabang suami along armu abipin teglong si ajaha kalam CEM ahin penam te cepak langpon. Jasemet lason ardi ke dua me along mate lamet lam chong me along ke rat cetute. Hampang song jala pen KSA song ja tumta dun wangwe. Athela dake tangkalong leder jike. Lapen Karbiang long along hampang song non harup harudo KSA taruplido. Bang asuatum apsuatum ke lason se lasi lason ce thak jam lote ardiawe lasi non ke hampang song KSA tuma panta racharya song tum ta pherere pusilam te chapak lang pon laso phi la haya lama puthak aruni phai phoni di Pualong KSA Jamson arwa tumpen CEM phan lambai pipon Karbiang Autonomous Council CEM jong sila puana jakong ke the polote ajaha hin ning chibitha Karbiang long kaching thur pukela pesar pialir hi het street lights on het chatke kali lapen Assam lapen Meghalaya tum give and take polisia puthak ardi piduntha Karbiang long along le etcheta dunde danaji lapen thu karbi anglong along toklang hin kwan ching thurlo lahai chelang chari thapusi KSA song Muniram teron hin pen pherangke thengno lap the chepaklang pon news text report Malong news statements that the organizations of Karbiang Long and the Karbi student associations are running after monies and have no interest in literary work. So we, the Karbi student associations, vehemently condemn his statements for making such and also for insulting the Karbi student associations. We would like to tell our honorable CEM, if he thinks that he is a strong leader of Karbiang Long, then he should be vocal enough to raise the pertinent issues of Karbiang Long. But till now, our honorable CEM of Karbiang Long Autonomous Councils have remained silent on matters that are pertinent, that are significant for the people of Karbiang Long. We would like to raise few points which are very significant for the people of Karbiang Long. The points that we would like to raise are: number one, give and take policy. We are all aware that the government of Assam and the government of Meghalaya have taken an initiative to resolve an interstate border dispute by initiating a give and take policy. And to oppose this give and take policy, the people of Karbiang Long and the organization of Karbiang Long has raised have opposed the give and take policy. But till now, our honorable CEM have remained quiet on this matter. So can we assume that our honorable CEM of Karbiang Long is ready to give our land to our neighboring state Meghalaya? So we would like to tell to our honorable CEM that Karbi student associations will never agree to give and take policy. And another point number two is development. Our honorable CEM have always talked about development, but what kind of development he is talking about? Because the development he is talking about is confined to within the radius of 5 kilometer or 6 kilometer radius of Karbiang Long headquarters, that is Difu. But when we go beyond the radius of 5 or 6 kilometers beyond the of district headquarters Difu, we could see
there are dilapidated road conditions and lack of educational institutions and other kind of basic amenities the peoples are facing. So what kind of development he is talking about? Simply painting page RP, it's not development, and simply putting street lights, it's not development. If they want serious and they want real development, then the rural peoples and the peoples from the remote area should benefit the fruits of developments brought by the Karbi Anglong Autonomous Council and by the CEM of Karbi Anglong Autonomous Council. Number 3 that we would like to talk Aruni Paipor ni kang samapor dipu along APHL sia tum perang kiami ke parpon. Labang suami along APHL sia mepu jai kathar kursing timung Samson teron pen cenglo tum ta chetong dun. Kebang jikar benglo autonomous council ay election puthak si perang kiami papon. Alang litu mateng pulute sik sidul arona teng lapen. Bharat kachari arona teng si kar benglo autonomous council ay election padunang ji pusi hangpon. Labang so puthak Assam governor phanta kaching wajia phan ahuwang hanglo. Bonta APHL sia song aphan ahuang pipidana. Laswa jog Guwahati High Court along lamhoi mate PIL case pidana. Labang so lamhoi non chedan bom lo lapen non APHL sia tumsi high bom. Jong si mo High Court along final order along ta APHL sia tum high dep te Karbi Anglong Autonomous Council election ke cheklo yontrok bake pa phibek poputalam ti chepak langpon. Lapen APHL sia tum High Court along kipialam hoi Jurjeti ke Karbi Anglong Autonomous Council election ke paduji arona velo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council election ke siksidul arona teng pensi padobek nangji. Assam State Election Commission pen nang ke paduji puke aron kali lapen kroyun e pusi je ai katharahin pen perang ke theng nam phecha paklang pon. News Desk Report Malong News. Oh nili tung hadi election doder chot amat Allah selam de ake melo ahok Allah selam de $60 teng pen pula de chot jok lagi ni tung ge kitong ali det ke ni tung ge pulatang de ali hala tum silong lipo pulam herat oh silong kalilo selam le det pula de ali hala tum kalilo eli tum det ama sigvir po hala BJP puka lam solo lagi tuliran rong hang tum aku the bom po bola lam solo sita de bang ki vir poke lawang silam ki the alai pini ke penau ron si kroi nang ji constitution la ta thang ba be ron da kali India constitution si kroi nang ji are ke kroi nang ji pulo ta te election to ke la high court a case final order pipetik ke do ne lo aro final order ki pita nang tum jong si law si silam serak non ma la pen law hala paragraph 2 paragraph 7 pen law si silam serak la do not lanle do not pukok la te la ga jirding pola ke chiklayan potrok ba ke dam pola bangke along alo la tum silam serak na silan ke ili to manja ke me pola bangke se than ling se ta ili to manja ke me lo der su chot se ta ili to manja program bo hala tum yong si silam de thelo de yong chot mission nahi la ta aku silam amat aki chok si silam rong la te la ni tu kroin de lo la ke aku jong si silam de dan de mission silam le det lo tante chiklon trokta silam le det lo tante la ke aku la 1951 a rule setting man si election ne pedu nang kokbo state election commission ne kalilo la ke tum pedu ni la ke ha prang pena to constitution si ke ben de kokke la ke constitution si ki fudo state election commission a phanke pe otlong ri Rupjuti Cluster Level Federation atum ingdeng hini ame pika paman pon. Aruni Paipor ni langhin along Rupjuti Cluster Level Federation atum ingdeng hini ame pika parpon. La pentu kuti cira lak poke batangka pen a cluster tin atum sitame sai paklem pon pon. La pentu Rupjuti Cluster Level Federation atum pen national angkang along Delhi pen tanong nam ki thesitame long dun. Me along aluhi sar paman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Torendra Brahma ta chetong dun. Phuluni pen Provintaro report Malong News. खुलुमबाय আজি আমাৰ যদি CLF means ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন বুলি কয় আমাৰ লাংহিন PDC এনুৱেল
lakhs মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পোৱা হৈছে ফাণ্ড তাৰে এইটো CIF ফাণ্ড বুলি কয় কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড তাৰে এইটো লোন হিচাপত দিয়া হয় আমাৰ SHG মেম্বাৰ্ছক 50,000কে লোন দিয়া হয় পাৰ SHG মেম্বাৰ এণ্ড তাৰে পৰা আমাৰ 1%কে ইণ্টাৰেষ্ট ধৰা হয় এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট হিচাপত আমাৰ more than 53 lakhs প্ৰিন্সিপাল ঘূৰাই আহিছে প্লাছ 19 lakhs ইণ্টাৰেষ্ট আহিছে বাকীখিনি আমাৰ ৰটেশ্যনত ঘূৰি আছে আজি যোনটো জেনেৰেল মিটিং হৈছে এইটো নেক্সট ইয়াৰো হ'ব এনেকৈ প্ৰত্যেক ইয়াৰে হৈ থাকিব লাংহিন সমষ্টৰ আৰু ভিঅ 23টা আছে লাংহিন ক্লাষ্টাৰ আৰু লাংহিন অঞ্চলত আমাৰ উদ্দেশ্যটো এতিয়া জেনেৰেল মিটিং আৰু মানে বছৰেকত কিমান খৰচ হয় কিমান CIF আৰু ৰিপেমেণ্ট হয় এইবিলাক আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান সেইবিলাক লৈ পেলাই মানে এই মিটিংখন পতা হয় আৰু Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta.